بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بجنب لبوتي عزة أخونا أختون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريجا ومن نباه كذا كيف واني نمادو واجب مج شرط وترين إم فرطم شرط إسلام كما بهجتون. هذا إسلام دينك الله سبحانه وتعالى إكلام أرتقون جمتشا روحي وديم فوادين. هذه أديم وني فريهم كربافا. الله سبحانه وتعالى إم ماتيور نعمة كم جوا مي ماتيور نعمة ميوني فريهم كدفافا. إكم بيان كربا الله سبحانه وتعالى وحي كربافا وي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ميدو تمن الله تبا ميهونج دين تبا ميهونا فريهم قدفا فيمي. هذه تبا ميهونج متشوا نعمة تفستي من الله فريهم قدفا فيمي. هذه دينك قطعا تبا ميهونج متشا إم فريهم جنوا دينك إسلام دين كمجا تمن الله روحي وديم فيمي. فهوغا الله سبحانه وتعالى هنقول ما تنعنك نداء إبواني إن الدين عند الله الإسلام. هم كشورون دينك أي الله حضرتك دينك إسلام دينه. آية كريم باول فون كم جاويس أم فهم أرغم من مكياد ون آية اليوم أكملت لكم دينكم مي آية تك كريم باول فون كم جاويس ميجا مس ده وني إسلام دين نعهن دين ميها قبول كران إديجن أدي ميها قبول كريكم جاويس الله سبحانه وتعالى ميها جفراتهم إكم قبول نكربانكم إكم بيان كربا الله سبحانه وتعالى وحي كربا فوني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ميها إسلام دين نعهن دين إديجن في ميها دناشة إنا غفراتهم إكن هم هلا الله سبحانه وتعالى قبول نكرفان كم يتيم آياتها فلن إجوتك بس قبول نكرفينه. أديك يتو إنا قيام الدوم واهوشي جلن وهلاك وجنبا ميهم جترينه. إسلام دين أو ما إكيجا الدينو جعداوة ترينتا إسلام دين هلاك كل مرتكا إكيك ريونتا راون فشي. إجوتهم جم فرطما وجودا إم نركاتر فرقاته جتريجا همنه جبرينا قدرين إباميهم بنامون أي وريها كم بسواني هذا عنفة هاروكاشي كم على كان بس كهذا مينوان كم النتة اختيار النتة على أي الله سبحانه وتعالى نيم يقولك دان هوري بس اختيار النة فتف ده الأمر عنف أميهم بنامون جنديه جبرين كم جاسمني مجبورون كانت تكرمه إبس وتكا اختيار النتة. الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنه وحي كربا فواني وهديناه النجدين دماغ مين سانا دكوا فواني هيوغتا نباغ دكوا فواني أدي يميها أميل اختيارها نباغ بس اختيار كراني أدي يميها أميل اختيارها نباغ هيوغتا بس اختيار كراني إبس كهلا مجبور كرومني دينوغا نين إبس كهلا مجبور كرومي لا إكراه في الدين. إنا إبني إنا أميل اختيار جاوا ميه كم جا الله سبحانه وتعالى وافا. إيه نموس
de mage dakawafani imma shakiran wa imma kafura Allah subhanahu wa ta'ala ge ni'mataka shukr kura mi hekamuga ena amille wamvi nuwata ena amille wamvi ena ki ei kufur weganna mi hege gotuga kommekas mimihunge nubakamu jabaringe nubakamu mi qadaringe nubakan Abdullah bin Abbas inge wada nomu vidalwani ei mi he timanna hame genes badashe emi hege karu oladaname adi khabar deshe hama kashawarun timammem wani muslimunta sahabinta wani ebe emi hunge faratum bariya wegene ei qadarinna jabarin ege tereng bayem mihum bunamungendiya emmeha mistakunge af'alta ebe emi hunge harakataka ebe emi hunge amalta ebe emi hunge amilleshe ijad kurane ega Allah subhanahu wa ta'ala ge evves kahada barenete mi be emi hunaki wasmi magufredigem wabaye eni Allah subhanahu wa ta'ala ei algommen kura emmeha kantattake hamajassawa emmeha kantattake nimma wafa di khalqura vi farange ekom mi be emi hum bibunani ehenen nu ebe emi hum amillashe huriha kam kurani mi deba emi hunaki swaran nubabe Allahuge qada qadara furihaman iman nuabe Allahuge minwar fula furihaman iman nuabe adi mi be emi hunaki mi istakum magfuradamun diyabe ehem wegen bayen ilmarin vidalo fawani adi kiyetto mu'tabar ilmarin vidalo fawani jabarinna qadarin mi be emi hunaki mi hagigatu buna kanja muslimun nune ehem wegen ebe emi ge fahatuga namaadhu was nukuran imamar ilmarin bayan korwa fawe eheni ebe emi hunaki ehaves nuba bayakawati adi mistakun emmeha hewkantatakun durkura bayakawati Allah subhanahu wa ta'ala altakun labwa fawani ekalange alukan kurmattaka ehennames emi hunnan eboy furihama ikhtiyar emi hunna demagu dakkawa fawani emi hunge amille e maguta balagannani ehem wegen nunto alutakunna egota kantatta Allah subhanahu wa ta'ala nimwa fawa kam gowanama ei kandeligin aniyawarikame Allah subhanahu wa ta'ala qudusiya hadith gawas mi angawani inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama timan Allah aniyawarikan amin nafsa bes haram korawime adi tibam hunge teregawas aniyawarikan wani haram korawi fe amur korawani bil adl ya'murukum bil adl wal ihsan amur korawani adl wariuma emme ha kantatake emme furiham gotuga ekamen onna gotaka kurma inna hadainahu sabila mi onnani ena magutimang Allah dekkevime ekamaku ena amilla ikhtiyaaruga waati ena amilla ikhtiyar ko gannani hew magwes adi nuba magwes imma shakiran wa imma kafura ena kufuru ge mistakunga terega swani ena ge amilla ikhtiyaaruga ehem wegen Allah subhanahu wa ta'ala kirtu Qur'an ga wahi korba fawani ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ميستكون أميلا أتون كويجة كانت تتجي صابونة ميستكون كانت تتم مجبور كرواجن الله كرواكم جوانما مفدام بس وحي كرم جبس كهلا ما نيجي بويتو بما كسبت أيديهم إبراهيم أميلا أتكون كويجة كانت تتجي صابون بما تيجاس فساد وفدني أدي كنتوجاس فساد وفدني أدي أومنج تريجا مي نيجاني إمها كانت تتكي تريجا ميداني එහෙම වීම අලගොණ මෙන් දන්නම් වා නුක්තායකි මිෆද බයකවස් අවමෙන් තෙරේගා උලෙෆානේ අදි කියත්තෝ අලගොණ එෆහරක් මේක මිහක දිමාවෙගෙන් අලගොණ කාරිගා බිබුණනි හිඟා ෂේදාන් තිමන්නේ අකීගා කොම්මස් කහලා දෙන් ඉන්දියා පාකිස්තානුන් ඇස්වා ખુરાෆී කන්තත්තක කුරමට්ටක දෙන් ඒ කුරිගා අලගොණ එන අකීගා දියා එකොන් දෙන් අලගොණ අලගොණ ක මිහාරක නුකරේනේ එංගිජ්ජේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නතුන් සාබිත ෆවා කම නුන්කංගයි adi kirito Qur'an me sekama dalil liben nekkame mone aharmen huriya kamas mi Qur'ani nun heye huriya kamas mi Qur'ani mi Allah subhanahu wa ta'ala nimma fa gote mi embuda mi hege kankashmati ga villaf kam go je mi haruliyan nannato ama emburi algona di ma nannan talamege Allah nimma fa gote buni ma gabul Qur'an ba mi hu algona mi hege gaga jahafa mi bunani mi Allah nimma fa gote qabul ko ge algona gaga no jaha mi ha hunnan ba Allah nimma fa gote ati man hunnana madumadu hunnana ba nuhunnan meena ibunane ekam me nimma fa gote timanna ke ituru kamen nukurevene
amilla ikhtiyar nete mi kandeligen robutan dogmi enaga amilla nunto ikhtiyaroti ena amilla hinga fadam Allah subhanahu wa ta'ala ena aifa haddawa fawni ufaddawa fawni ena e huri gotay furiyam gotuga enum sena amilla nunto enu ba kanta taka e hushehelani enaga atun zina kurati Allah subhanahu wa ta'ala ekan nimma fa kama kabati Allah subhanahu wa ta'ala takunna azab enu devan enamas kutiba ala ibn adam hadduhu min az-zina Allah subhanahu wa ta'ala ga rasul mi angawni awmenna adam ge dariya zina kur nasib liyawi gende ena kura kanta tayge sobu waliyad tazni ena ga aibes zina kure wa zinaha al-batsh ilenu ena halal nuwa mihe ge gaga bihume ailume atuge zina yaki wan nazar wal ayn tazni lowes zina kure wa zinaha an-nazar loluge zina yaki ei belume halal nuwa tantana belume emi huriha acce mukallaf kan ena wegen diye yuski wegen to egen mes dehoni ena ki e hagiyatu bunakam gojjiya ikhtiyar emmi heke ena nuba kan tatta kofikam gojjiya ena azabe balibe e kan tatta kofikam gojjiya ena sawabe balibe ekam ena ki majbur kan tatta ka majbur kurai fawa farate kam gawana me ena ka kon azabe to kon sawabe to onnani to kama ka majbur kurai fawa mi kam gawana me ena kon sawabe to kon azabe to devani ko ba to adul wari kam ki islam din ki adul wari din ei ediruga goala bafa emme akantata ki ei adul wari kama goala bafa akantata inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan ehnnunto Allah amur korawani adul wari kama nunto inna Allah kataba al ihsana ala kulli shay Allah subhanahu wa ta'ala ihsan tarikan emme ha achiga macha liuwa fawani ehma migota majbur kurawa fa akam gowana ko bato mane ki taklif jesse emme ha kantata hoge mane ki ko bato fardu kuraw namata hoge mane ki ko bato fardu kuraw zakatu ge mane ki ko bato hajjuge maane ki ko bato amille ikhtiyar go onna tinunto kitam mihunto amille faaferwegen hajjuge ko mi rukun ada korewen ena kuldana kan lifa waru gas nogos tibeni faskuram gos emme faun ena marogen edani ekanta tan noko ema mi qadarina jabarina kimme furata manukoi aniya wari firqata adi haddu faala goswa firqata adi magfurad fawa firqata efada ideologies take nota efada visnun take miedu algol menge terega se bhuri ko menge terega se bhutte එහෙම වාවත කියවම වර විස්නන් ජෙහනේ මි ෆිරකාතන් අවුමෙන් තෙරේ නාන්නානකම කවුම දෙකිගෙන්නුවාන් ඉස්ලාම් දින් හැම අවුමා එකීගා මි නුරක්කාතර හුරිහා ෆිරකාතක ෂයිතානා ඉබ උෆද්ද මසයිකුරේ ෆබිඉස්සතික ලව්හුයන්හුම් අජ්මයින් ඉබ අල්ලාහ් ඉස්සේ ගන්දි හුවා කෆා බුනමේ එබෑම එම්මේ මග්ෆරත් දා හුෂීමේ දෙන් යෆෝගා අයි කොම්බේතෝ අවුමේ මග්ෆරත් මට්ටකා දෙන් යෆෝගා මිනු කුබ්බේකි කොම්බේ ඛවාරිජුන් khawarijun ge waha karega komme sora kalonda ali alwa de fewana khawarijun minagi fawani khurujun ei nukutun konta kan nukutunto gein nukutunto nuwata algon men fiharata kan nukutunto nuwata bazar nukutunto kon kala nukumettomi kommes kala nukumekke benge khuruj aneki nukutun kharaja yakhruj khuruj inge to mige nagi fami wani nukunnani kombegge macha nukunnani ei islami weringe macha islami akhunge macha islamunge macha nukunnani ehem bima sheikh abdul aziz bin baz rahimahullah saudi arabia ge me bod mufti ei kurige vidalo fawana emme furatama khawarij nukunnani dulunne emme furatama dulunne nukunnani dulunne kotmaki koba echi kiyuma furasara kurma emi hunna malama kurma dengos mihen kiyana kamenne emme furata mebami nukunnani dulunne dene nukunnani hatiyaru emme furata nukunnani dulunne nunto denge foga kandita ves tayyar korweni denge foga badita ves waga veddeni denge foga ebami hunna nukumeveni kombe ka de kolto qawmeggawa islam werinna de kola qawmeggawa muslimunna de kola ehme ilmarin vidalo fawani emme shamil ta'rife gotuga vidalo fawani khawarijunna ki ei qawmekkam gavies ummatekkam gavies ei etanegga ewagutu tiubi muslim werinna muslim rayitunna dekola nukunna komme bayke khawarijunnaki muslimunna dekola nukunnani islami akhunna dekola nukunnani ehem khawarijunna mikuni khurujun nukunnati emme furata manukumeni dulu echi kiyeni abura izzen hudda kureveni den yefoga netimosheni dengos debawduweni dengos ekkala bunay ukhuwatterika mulin fasadave netigen daani efoga ena nukunnani kochakun kandi badiya hatiyar hifagi emme furatam feshmaki du ehem wege midulaki hanu baachaka wani midulaki mi algon men mi du rakater korojja kam go wanama algon men suwarge wanumge guarantee rasulullah sallallahu alaihi wasallam devwa fawaichke
hadis nukarwani man daminani ma baina lihiyaihi timan kalefana mi duluge guarantee rakater kurmuge guarantee enage farujuge rakater kurmuge guarantee devwafi mihaka timan kalefan suwaruge guarantee devame undogo kamettoy ehnama semme furatama khawarijunges mi feshe feshuma ki bami nukunnani dulu khawarijunge mi furatama nukunnani dulu den hatiyaru nukunnani kommekas khawarijunge warak gina nantange bowe ege terega mariqa dinum beru murtadwegen damihu ei rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ruga asfawani yamruquna min ad-din dinun ebam beruwegen dane al mariqa kiyan mimihuna ade ham egota mimihuna kiyane haruriyai ehem wegen aisha radhiyallahu taala anha ge ariha sahabiya anhin sahabiya wadaen danwani kiwegen toy harmenna hayd dusaruga roda qada kuruma engeifa namaadhu qada kuruma neengeveni wagutun aisha vidalwani kamanakiti haruriyan heye kamanakiti haruriyan mane ki haruriyan kuraka suwalati kurani haruriyan ne sikundi waddagen kanta tawga sikundi banagen amilla falsafatan nereni allah subhanahu wa taala wani mikan hamajaswa nimmafe haruriyan ne e faadu kiyani e gok kiyani emma egota nuashe kommekas mimihunge nantam mi haruriyan ibadiyan adi hame egota mimihunge nantago terega himene mi bunahen mariqai shurrai mengo swarbaar nantan eba mihunga deifawe namennu muhimmiki ei eki duwasaruga eba mi nukunnani eki nantahuga hame ekani mi faayto gosfawa nantake gennun eba mi nukunnani eki faadu ge nantahuga mi zamanuga algon menna eba mihun mi nukumegen uleni takfirin ge namuga ingeto ei mihun kafar kura mihun ge namuga e mihun naki ei aslu takfirin naki ei khawariji usul tafurihama e mihun ge gaga himeni fawa bay khawarijun ge semme furatam sifaka ve famiyonnani bodati fafatoga kafar kuru bodati fafata kurumga kafar kuru e takfirin naki samay gota bodati fafatoga eba mihun kafar kurum gendan miba mihun ge usul tawga terega himenani bodati fafatakun mihun kafar kuru ya khilafa miyonani murjiya naki wasai waran nurakateri bayenge murjiya bunani miha la ilaha illallah kiyafi kam gojjiya arabuyas wakkan kuriyas zine kuriyas hedde gotan ena ulun kam gaves iman kam kama kudalolu me besnan furiha mu'minunge em ebami bunani mihin arabin bunakum gojjiya la yadurru ma'al imani ma'siyah mane ki iman mejje miha evves kahala faafe kun gellu men quran kitemme warakas faafa kurambi la ilaha illallah kiyafi miha he kitemme bodu mujrima kavyas kitemme bodu faasiga kavyas ena ki ai murjiyan kariga abu bakr siddiq ge iman kan libfawa mihe ka ko to mikan qabul quran qabul kore to ekakos eni iman meveni suratama duluge bahunna kurave i'tiqadunna adi gunantakum kurave amaltakum hame egota deenum beerwaswane duluge bahunna miha gunantakum kurave amalunna adi i'tiqaduge sawab miha ahlus sunnah jamaatuge aqeedaek ena deena wangota ena deenum beerwegen dan den hame egota ahlus sunnah jamaataki kura komme bodfaafe kunne kafir nukuran bodati faafatakum kafir nukurane ekam hunnane kafir waafada amalta kafir waafada amaltan hunnane misalaka buna kam gojjiya algomenge tere mihako khatimege macca faangeri ena kafir nuwaneto algomenge tere mitaage mitiba mihunge tere mihako khatimege macca faangeri kaakatto khatimege hurmateri kan nengeto henge den ena khatimege macca faangaraf kam jena kufru deenum beru murtad nuwaneto wane nuwata ena khatim naga fa illa ali kochaka najis walgonaka murtad nuwaneto wane kafir wane na kitem warakati manne muslimake bunjas ehindu wane to ena muslimaka nuwane na dinu beero ganda hame gotan ena dulun allah subhanahu wa taala nisbe kurmattaka nurakka teri basta nisbe kuravi misalaka bunaka ujiya awgon mege terega emme mashhur awme mi kodako awme misal mi jani henkala misalenge मिलता खुदा को पूछता ये जुल्म तूने क्यों किया नियागो मैंने एंगे लावे करने वाला मशहूर लावे राज्य का वर गिना किया
maane ki kobato Allah baddalojekam je bunane ti aniyawarikan ti vi kivegen toy me tu sam kandaligen kufur ena dulum budan fikam ujja kufur anu tami dinum bero murtadwane Allah zulm aniyawarikan nisbe kuri inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altu bainakum muharrama timang Allah ge amila zat falabes aniyawarikan haram kurevime adi tibamunge meduga se haram kamekumga lavva fime ehnun to wama huwa bidhallamin lil abid Allah subhanahu wa ta'ala alutakun eggotaka saniyawarigen noye ebe amihun amila nafstake ebe amihun aniyawari ehmi mawataki mifada bastave sawmena dulum bunayjekam go jadinum berwegen dan hame awtaga i'tiqaduga ingeto budunge ammi ane i'tiqad marwafa miha dewan fara duniyan annane aqida nun toy ei gon kala aqida toy budunge aqida nge emi hunnun tami une tanasukh al arwah ifaru hegotuga hore marwajekam jeden annan warar rangalu mihe gotuga ifaros marum ge kuriga meggo mahevs ane kandu mahevs kafikamu jeden annani waru janwarege gotuga mihe bam hun deke gotuga annane duhakos marew menne den ho mihen onnani silsila gotuga ifaru gos ko maro jeden annani nubako maro jeden annani nubako rangala maro je konja rangala duhakos niu menne mihen daachemi mi aqida misal kabuna tashiyambura kudin lavva shaytana beenuwani ebe mihun lavva mi aqida ebe mihun hituga asha gannuwa den tashiyambur mattaka ekal buna hen emme fahum maro mihage ruh tan hadir kor mattaka emihun lavva emme lavva ekan emi sekundige bahatti minutaka tibenje denge tashiyamburam fashanis nuwata dun arafe haraka koram fashanis ehma waata ki mifada kantata kurakam gojjas dinu bero murtadwegen dan enage aqida ga sifata nurakkater aqida nuba aqida lafikam gojja ena murtadwegen dan murjinge aqida irja mili ena bunani hama ekani iman kam ki koba murjin buna gota la ilaha illallah kiyume algo men terega netto hem buna mihun bune hennu la ilaha illallah kiyafikam gojja ena zine kuriyas wakkan kuriyas raabuyas ena swargo annana nubune ba ehmawta ki mibamim waseba tibi nevwa kennu bunani ki mibamim waseba tibbe murji mi maslubuna ko khawarijunna khilafan nukibbe khawarijum bunani bod komme faafe kam gas kafar wegen dane murjiya mi bunani kitemme bod faafe kuriyas eggotagas kafar nuane kufur nos bunana mi mihun emihun kar onna chesnu eki murjiya kufur en was bunan kufur onyeche wesnu he la ilaha illallah kiyande hedde olambi masse no muslimen abu bakr siddiq afada eha mater jarajes libene mihun kariga swargega khawarij mimihun hadagota ki hama bodati kantata kurara kafir kurani algon men engifawa gotuga emme furatama miha kura kantata ka balanjeheni kafir kurumga konkam ka balanjeheni kura kama balanjeheni ekamaki kiritu qur'ana sunnatun kandaligen kufur kan enge kamekam gojjiya ekamaki mutawatir ko kufur kan enge kamekam gojjiya ekamaki ei kandaligen ebbes kala shubuh enneti kufur kan enge kam gojjiya dem balam bawataki ekanta fit kurambi ekan kura mihage macca eme furatama sabit kurambi kan kamaki balambi ebbes kala shubuh enne kirtu qur'ana sunnatun kandaligen kufur murtadwa kamekam sabit kurma fawga den e hukum mihar hukum kuriyai kufur kamuge hukum e hukum fattam vi mihage insane kamuge je muslime kamuge je muslimage macca balaruge mihage age hunne je sharat takenge bori ei e ban asluga buna ko je mi khawarijun nabes enge ei sharat ki hunne je sharat kan emme furatama ko baata sharat ki emme furatama muslima kamuge wanje ehnunta den buddhi salamatun huri mihak kamuge wanje den baligh fahur mi kam gawanjen den mi asluga mi bayan ko den sharta ki ei mukallafun ge sharta ehno islam kam gawanjen buddhi salamatun hunnan jehen den ena ki baligh fawa mi kam gawanjen mi tin sharta ki mi etin sharat mi he gaga netijja kam gojjiya enage matin wani gala muflifa rufi al qalam an thalathin do timmi he matin qalam muflifa wenu ege tereng ekaki koba وعن الصبي حتى يحتلم كودا كوجا اينا بالغ وجو مداندے وعن المجنون بدي سلامة نميها اينا بدي سلامة كما توجو مداندے وعن المجنون حتى يفيق دين اسلام كما كي اي كورين انا هناني كافر كما تي كومن انا مچا كافر كما حكم گام کرا کنو جهن با دين اي بوني بهاكي نوتا كوري عملكي
ebbes kahala majbur kamen neti amilla ikhtiyar ga kuri kamakavu aw men engen ikhtiyar neti Ammar bin Yasir kufur ge bas buni libe aniya kennu kuravigen kufur basta Ammar bin Yasir ga angam beruye ekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul karwani kika abshiru ufarikam ge khabar devwan suwarge ga abamin ga ma'uida ki wa inna ma'uidakumul janna suwarge kama ufarikam ge khabar devwani adi hadisul karwani emihun demme se fadan kanta kofikam gojja kale faanu demme se hem bunashe ekam bayan korwa Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an ga wahi korwa fani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman ento iman kan hitterega wa miha ena majbur koro ijje hidegga ena buna kanta tawga Allah subhanahu wa ta'ala ena nihippawane kan miyatum miyengeni ekam mimihun buna nuneke komme kame bes kofikam gojja adi evre ma nubaka buna mi wasti beningeto fitratuge saftar ka matiga wa miha bes tibe funna sangiwadanwan fitratuge saftar ka matiga wa miha wani islam dinuge matiga ena fasagut namadu ko fitratuge saftar ka matiga vejjukam gojja hari ena hari muslime gotuga mimihum budani fitratuge saftar ka mati wa miha tumul bahatta namadu kura miha zakat de miha ramadan ma rodai fa miha bes la hikanune muslima ka waka la ilaha illallah ge asharatu nenge kam gojja awan danayme to ye shiyange sharat takoba la ilaha illallah kiyagen emihun namadu ko zakat di ramadan ma rodai fa hajju yes shiya mudani kike muslimen nuane emihun ge bara imamunne imam vejjo madande miba mihun khawarij mudani eba mihun kitemme hokame kurikam gavis kitemme waraka zakat din kam gavis kitemme waraka rodai fi kam gavis fitratu ge matiga hurikam gavis tumuli bahattangul kam gavis fa kori tamikatta war tirunu kura kujje kam gavis kaleti muslimen nuane kale muslimaka emme furatama kamaki kale jehene la ilaha illallah ga asharatu dannan mi rangalu wahaketto mi fitratu ge saftar ka matiga huri miha algo me amille sual kallava mita miti me am yaqinum wes hewkam kama edigen adi hew bastan aduwa mattaka mifada dini waadutaka lobi koggen faswagut namadu koran lobi hunna mi hunna mitagas miti ekama aw men emmena enge to la ilaha illallah ga asharatu den aw me miti mi hunna kes kafarunne buna meneto kobato dalila ki la ilaha illallah ga asharatu nenge kam gojjiya kafar korum ga dalil fitratu ge saftar ka matiga wa miha faswagut namadu kora miha roda hifa miha zakat de miha hajjwa miha hew bas buna miha kobato dalila ki ena kandaligen ena ehen hutte hurikam ga avis engen jehe la ilaha illallah ga asharatu mihem buna mihuna kan nenge nige to namadu ge sharut takebes amillen efada miha kan aduive kam gojjiya miharu samille sual kollava namadu ge wajibun ge sharut enge to namadu ge sahawun ge sharut enge to namadu ge rukun tak kitaketto hama richa amille sual kollava nengene ehem wima miba mihun namadu kura mihun bes kafar quran adi namadu kura mihunge emihunge sharutan hamawikam gavies namad sahawumge sharut eburi wudu matiga namadu kurani namadu ge wajib tafriha men ada kore namadu ge rukun tafriha men ada kore namadu ge sunnate du kollani misalaka me matiga hasham banu mi sunnate nunto namadu ge sunnate du kolla era miba mi bunane ba mi unake kafarunne namadu hayunwane ba mi fatuga kuraka ham egota jamaatu gas jamaatu ga sahawum ge sharut aw terene ni mene demihun konda faya jessum sahawum ge sharut nune ki sunnaten ei ekam ekanna kofiyas bunani jamaataka nuane sahawum ge bes kamen nete ehmi makalem ge jamaa kitamar ka jamaataka hediyas jamaatake kiyam bunikam gavis jamaatake bunikam gavis jamaataka nuane kibhe jamaat wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata egotan hede jamaate kobato sunnat ge maane ki sunnate rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnate bunoj kam goje ege himene sharut take sharutu himene ega rukun tan himene ega wajib tan himene ega adi sunnat tan himene ega sunnata ke bunoj kam goje fiqh ilmari munani kike sunnata ki ekame kurumun sawab libe nukurumun azab nulibe kantata ekudin nabes kudaka visnad mu tasawwur kurevene mematiga hasham ki mi rukun nunkan mematiga hasham ki mi sharut nunkan mematiga hasham ki mi wajib nunkan ekudin kandalige engene ei sunnat ekkan hataru hadithun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hataru hadithun sabit fa sunnat ekkan ekudin engene wajib nunkan se ekudin engene ekama kos bunani ena sunnata egota kan nune namaz kurani ehembegen enak fahatu ga namaz sahai nuane ehem wane to
එමෙම කුරි කන්තත් එමෙ ෆරත මවමෙන සාබිතු වෙජ්ජකම ගොජිය දැන් එමිහාගේ මතිගා හුන්නම ෂරත එමිහා ගාග හුන්නන්ජේ ෂරත උතරේගා ඒ ෂරත කියනා එකන්ත කුරි නුවත එබස් බුණි ඒ ෆුරිහම ඉඛතියාර ගා කම ගොජිය එකන් යොති කුර්ආන් වෙසගෙන් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් රුතකම් වෙසගෙන් යොති නෙත්තාංගේ යොති නංගේ ඉල්ලා මන් උක්රිහ ව ඛල්බුහු මුත්මයින්නුන් බිල් ඊමාන් අම්මාර් බුනි යාසිරුගේ ඒ රිවති මිසාල් දෙම් යොන්නනි ඒ කංකුරි මීහා නුවත එබස් බුණි මීහා ඒනායන් හුජ්ජ ඒනා හැමෙන් අවු හුජ්ජ ඉස්ලාම් දීනුගේ ශරීඅ ඉස්ලාම් දීනුගේ මිෆුරිහම රිවති ශරීඅ ඒනා හැමෙන් අවු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කිරිත කුර්ආනුගේ වහී කරවා ෆෝනි වමා කුන්නා මුඅද්දිබීන හත්තා නබඅත රසූලා තිමන් අල්ලාහ් එව්වස් අලක එව්වස් මීහක අදාබෙන් නුදෙව්වමේ ඒනාය හුජ්ජ ගාම් කුර්මට්ටක ඒනාගේ ශුභවතන් නත්තාල් මට්ටක නබීන් ෆනුම ෆෝගා රසූලුන් ෆනුම ෆෝගා මෙනුයි معجزات دكوم فوقا منوي حجة قام كرم فوقا منوي عذاب الندوم كيرت قرآنه سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إذا سلكت من الله عذاب الندوم إبا ميون كاري رسول حجة بيان كرم تكا بيان فنوم فوقا منوي تصور كل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا فني مولا حلال حرام إنجني كاكشه معاذ بن جبل شام كلام وداعن نما إكيغا رسول صلى الله عليه وسلم كرفل مچن هُٹّي هره हाई गुना मच्चंग हम सजदा करेंगे मुआज एम्मे बड़ा हलाल हराम एंगे बड़ा नफा सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिमी हूँ कैरीगा मिमी एव्विस का नमूना वलक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना अलिफे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाकलगा तिबा मिनट टकावा रिवत नमूना तके नुएबा नुए त रिवत नमूना तके वे मियदुस कुज्जा कलगोंड कैरी बुननी नोन्नाने निमुनी तिवन में गोना कोफिकम गोजिया हाम इंद जस्साला में मरालाण में दुवस दुवालाण में मबुनी कोबा है रसूला के नमूना बुनी मबुनी की कहते हैं कुरान का फ़ाइन तदा अलैकुम फ़ातदु अलैहि बिमिस्लि मा तदा अलैकुम मबुनी थी मसले ने ते कमा कोंगे चकंग है बड़ा बलंजे रसूला के नमूना का नुंगे बलंजे ने कदेंगे बोते इख्तियार अनिया कुरी मीहाय अनिया कुरंग नेतो इख्तियार इस्लाम दिन को देवाफा එකම අලගොන් මෙන්ගේ රසූලා නමූනා දක්වා ෆෝනි කෝචතෝ අලගොන් මෙන කී ખાસ ගොතක දායින් කම ගොජ්ජියා අලගොන් මෙන් බලම් වාණි ඒගේ එම ෆුරියම ගොතන උන්ත කොබා ෆුරියම ගොතකි කොබාතෝ මුනාෆිකුන්ගේ නන්තන් එංගි වඩාගෙන නොම සබෑමුනා එක්ක හරකෂ්කෝ කන්තත කෙනු කරවේ ඕගා තරිකමායක කන්ත කරවේ ෆිරාවන් ෆද ජබ්බාරුන් කාරිය වඩාගෙන නොමට්ටක මූසා යා හාරූන අල්ලාහ් වහී කරවි ඉذهبا الى فرعون انه طغى فرعون كاري داشينا طاغوتك وجه بڑو طاغوتك بڑو طاغوتك فرعون دنكي كيتو وحي كرباني فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى دنگوس اوغاتري مدماتري بس بون تكم بس بوناش انتو انك رسول الله صلى الله عليه وسلم دكوا نمونا كي كبا ما كان الرفق في شيء الا زانا عائشه اكل يهودي كليغا ديمالا كوفا اسكرو واگين وعليك السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير مهن بدالو من عائشة مخاطب كروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا فني يا عائشة ما هذه دين بدالوني أدوني يودا نغنوني توي أنا أبوني بس دين حديث كروا كمانا أدو يودا نغني توي تيمان كليك فانو كي بس يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانا اوغا تركما مدما تركن كمغا وجكم وجه اكن زينت تروگن دانه وما كان العنف في شيء الا شانا هركشكن كمغا وجكم وجه اكن مولين هلاك مولين فتنه فساد وگن دانه دين algon buni rasul sallallahu alaihi wasallam namuna nunto balambi karugo hor elune malama kurewune furasara kurewune e ma wegen wa sharafari hashikolan aniya kurewune gellun devune ekam kinenge kanta kuri adi mi ummata irshad wa hadithul karwa fawani ahsin ila man asaak أحسن إلى من أساءك माने कि नुबैको कंत कुरा मी हाय हेको कंत कुराशे हेको कंत कुरम भी हमें कनी अलगोन मेंगे मी मुस्लिम अखुन न करनोने काफरन वसेको कंत कुरविदान لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم كافرون هيكم هي تمتكا ميوتي الله نهي نكربه الله منل نكربه كافرون هيكم هي تمتكا أن تبروهم إبامون هيكم هي تما وتقسطوا إليهم أدبامون عدلوا كما كنت تكرمك الله سبحانه وتعالى منل نكربه أنا كأمنا من جني آية إيجوس أميل لمان من جني يا أيها النبي نبي كلفاني جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم
ಕಾಫರ್ನ ಅದಕೊಳ ಹಂಗುರಾಮ ಕೊರಾಶೆ ಅದಿ ಮುನಾಫಿಕುನ ಅದಕೊಳ ಹಂಗುರಾಮ ಕೊರಾಶೆ ಅದಿ ಬಾಮುನ ಹರಕಶ ವೆಲವಾಶೆ ಅಮಲ್ ಫುಳುಂ ಕೀನತ್ತೋ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಮುನಾಫಿಕುನ ಹರಕಶ ವೆಲವಿತೋ ನೂ ವಲ್ಲಾಹ್ ಕಾಫರ್ನ ಹರಕಶ ವೆಲವಿತೋ ನೂ ವಲ್ಲಾಹ್ ಕಿತಸ್ ಕಾಫರ್ಗೆ ಗಾಫಿಲಾತ ಕಾತೋ ಬದ್ದಲ್ ಕೊರವಿ ಕಿತ ಕಾಫರ್ನ ತೋ ಹೋಗಾತರಿ ಕಮ ಕಂತ ಕೊರವಿ ಕೊಬಾತೋ ರಸೂಲಾಗೆ ನಮೂನಾ ಕೊಬಾತೋ ನಮೂನಾ දෙන් හම කම කොල්ලායර කාෆර් කරේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ එවස් කහලා දලීල නුබලා එවස් කහලා එච්ච නුබලා එහෙමගේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීසුල් කුර්ආන් මිබෑමුන්ගේ සිෆත බයන් කරවා යක්රාඋන අල් කුර්ආන බෑමුන් කුර්ආන් මෙස් කියවානේ අව මෙන්න ෆෙන්නන් කුර්ආන් කිය කුර්ආන් එකන් යනු ඉගෙත හදීසුල් කුර්ආන් ෆනි තහ්කිරුන සලාතකුම් මා සලාතිහිම් වසියාමකුම් මා සියාමිහිම් එබෑමිහුන් හේවකන්ත කුර්ආන බොඩකමු එබෑමිහුන් කුර්ආන් නමාද ನಮಾತೌಗೆ ಕಾರಿಗ ಸಹಾಬಿನ್ ಕುರಾ ನಮಾದೇವೆ ಸೆಚ್ಚಕನ್ನುವಾನೆ ಹಿಫಾರೋದೇವೆ ಸೆಚ್ಚಕನ್ನುವಾನೆ ಹಿಕೆರೆ ಕುರಾ ರೇಯಳ್ಕಮ್ಮೆ ಸೆಚ್ಚಕನ್ನುವಾನೆ ಎವ್ರು ಮಾಮತಿಗ ಅವಳನೆ ಬ್ಯಾಮಿನ್ ಮಾಮತಿಗ ಅವಳನೆ ಎಂಗೇನು ತೋ ಆಗೊಂಡು ರೇಗ ಬುಡಿನ್ ತೋ ಮಿಂಗ ದೆಸಿಫೆನ್ ಒನ್ನಾನೆ ಎಸಿಫೆ ಕಿ ಏ ವಾಕಿ ವಾಕಿವೆ ಗತುಮಾ ದೆಂ ವಾಕಿ ಖಾಸ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಯ್ ಎಮ್ಮೆ ತಕ್ವಾವರಿ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ಮಿಹುಂಗೆ ಸಿಫಾಗ ನುಕುತುಂ ಖವಾರಿಜುಂಗೆ ಸಿಫೆಂಗೆ ಖವಾರಿಜುಂಗೆ ಸಿಫೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ಎಮ್ಮೆ ತಕ್ವಾವರಿ ಮಿಹುಂಗೆ ಸಿಫಾಗ ನುಕುತುಂ ಮಿಬ್ಯಾಮಿಹುಂ ಕಾರಿಗ ಮಿಬ್ಯಾಮಿಹುಂ ಕಾರಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಹಕಿ ಲೀಡರ್ಗೆ එහෙම PhD නගන් ගන්න මිහකස් දෙකොළ මින් කොම්මෙ මිහකස්ම ගදේ ජවාබ් කුරාන් එකක මිසාල කබුනා කොජ මිබා මිහ මුස්තමක තෙර වදජ කම ගොජියා කොන් රැන්කෙ තෝ ලිබේනි එකම අල්ලාහ තක්වාරගෙන් බා මිහ වදජ කම ගොජියා අල්ලාහුගේ ධර්මය සවාබ් ලිබේනේ එබ්බවන්ත වෙජ්ජ කම ගොජියා අල්ලාහුගේ ධර්මය සවාබ් ලිබේනේ එකමක බොඩාකම කිබෝරකම එකිගා ෂයිතානාගේ අතුගේ හිෆාගේ මිගතුගා තිබෙජ්ජ කම ගොජියා හම යකීනු මස් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවා ෆෝනි කිලාබ අහලුන් නාර් ඒ නරකාගේ අහලුවරින්ගේ කුත්තා තක්කම لئن أدركتهم تمن قد يفعل بهم فنجكم جوجيا لأقتلنهم قتل عاد وثمود ثمود باغاغ ميهنا عاد باغاغ ميهن قتل كرفدان بهم قتل القرآن يقرؤون القرآن قرآن كيوانه ولا يجاور حناجرهم كمك ايه ميور تريك ندانه بهم كرفور تريك ندانه وسنه ورك سيكونيك ندانه هيتك ندانه එහෙනම් තමයි ෆුරත මේවාමිහුගේ සිෆත බයන් කරවා හදීසුල් කරවන්නේ කීක හුදසාඋල් අස්නාන් සුෆහාඋල් අහ්ලාම් මිබෑමුන කිවරල්ලා අද සිකුණීගේ තෙක්කම නූන්නාන මිහුන් ගින ෆහර අවගමෙන්න ෆෙන්නාන දුනියේ ගෙහෙනියන් කවුම් තවගාස් කියවන් හතන් අශකත් දනිකෝ කොම්මස් කාල මිකාල් ෆික්රාගඩක ජෙහිෆා මුලින් කෙඩිගෙන් ස්කූල් දුක ෆන කුමෙන් දාන එයි එම්මේ ෆහුන් එන ලිෆාවා ලෙවලකි දෙම්මි වණි බොඩ මුෆ්තියක මිවණි දෙන් එම්මේ ආදාග මිහා කියස් ඛුතුබා කිය මිහ අදි එන කිහම සීදා ඩිබේට් කුරන් එම්මේ ෆුරියම එෆාවා මිහ එකමකු රංගල සුවාල් කොල්ලාස් කම ගොජ්ජියා මන්සූඛෙන් නේගෙන් නාසිඛෙන් නේගෙන් හලාල් වල් හරාමෙන් නේගෙන් මිදෙන්න වෙනතෝ එම්මේ මුහිම නුක්තා කි එම්මේ මි නමාදු ගවස් මිහාරව සුවාල් කොල්ලා බල්ලවා තිබේ ෆොන්න එගේ ඒගේ කුජ්ජක් ෆෙනිජ්ජකම ගොජ්ජියා ඛවාරිජු ෆෙනිජ්ජකම ජ සුවාල් කොල්ලා නමාදුගේ කිතර රුකුම් වෙහෙයි අල්ලාහ් ටකා මොන නේගෙන් mi adu ive kudi mi adu ive tanuga sege kujja korajje as bunaba timanne enge namaduge rukun tawge adad mi adu ive alugon mi wahaka dakka aruga mi adu ive efada khawarijun hurajja kam gojje as kurimachan huttiwar bunaba timanne enge namaduge anen rukun ta mione raka kan oti negen nukeren hama yaqinu me sawgondo kiketo inamaka deni eta has rufiya dena mi adu ive tanuga ege kujja korajja kam ja abunambi namaduge rukun ta mione waraka shay oti miye namadu garukunta kinengen Allah taka nengen em rasul sallallahu alaihi wasallam hadisul qarwa foni ham sifata barabar wan fitwan hudatha al asnan sufaha al ahlam yamruquna min ad-din dinu ngabam nukume gandane e nukume ganda diumun ebam hona nammi kiyefa wani al mariqa hewnu wan datto awmen muslima akhunna detere fada nubago takadde namadu ko huriha hewkanta ta kura erugawas kale ki kafirati මිබුණියෙන් මි කිරිතු කුර්ආන හදීසු සාබිත වගතුගා එකමුගේ හුකුම් ලිබුමුන් දෙන් එබ බලන්ජි එනාගේ මච්චා ඒ හුකුම් ෆිට කුරවේතෝ එනාගේ ගාගා ෂරත්තන් හමවේතෝ අල්ගොණ මිහාර දෙමි බයන් කොද්ද වුණ ඒ ෂරත කී ඒ කොබාතෝ ඒ එනා ඉක්තියාරුගා එකම කුරුම් දෙන් එනා හුජ්ජ අස්ෆාවු අව දෙමෙ දෙන්නේ මුආද් බින් ජබල් එම්මෙ මොළු හලාලුල් හරාම් ගේ වඩානවා බෙෆ්ලයි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරුෆු මච්චන් සයිදා කරබි කුෆර් දීනුම් බේරුවා මුර්තදුවා කමෙන්ගේ එකම මුර්තදු කරවිතෝ කීකේ හදීස් රු කරවණි يا معاذ ايه معاذ كيف انت تفدان كنت قربي كيف انت كنت قربي تفدان عندك معاذ بن جبل يدالون ايه الله ورسوله شام كرانه مي تمن كلفان مي وڑانه එතනුග තිබේ බොඩති මිහුන්ගේ බොඩති මිහුන්න සයිදකොන් හදේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මා බොඩන් අවලාකම් බොඩෝගෙන් වේ එතා තිබි ජනවාරුන් තයකේ එමිහුන්නන් එමි සයිද කරේ
rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke harmege rasul harmege sahiba sayyidina harmege emme matiwari allah fiyawa den hefogawa emme matiwari farateti sajda kurma wala kam bodoge nunte ekam rasul sallallahu alaihi wasallam mishbu hotima mi ta'wil otima kafir nukra be hadis nukra bani kike muaz timan kalege faanuge mi ummatuge mi hunge tereng ekakavves anekaka sajda kurun huddawa kamuga wanama timan kalege faanu anghem mihaya firhem mihaya sajda kurmataka anghem miha kannu ingeto hile anghena kannu ambi mihaya firimiha sajda kurmataka amur kore vimuhe kafir nukurave adi ege ituru misale hatib bin abi balta rasul sallallahu alaihi wasallam mana kurava foni kafiruna rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkah fatah kurmataka tayyar odanna kamge kuda khabar ves debuma ekamak hatib bin abi balta liuvi kardas kolegga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikantam hege kurava kama liuva fa anghenege istashi ganu terellafa labwaf mi fonu allah ge wahi basfulai ekanta kurava kama hatib bin abi balta sahabinge terem fonuvi timbe kala adi hadis kurave mione tane gawane gosma kiya ke agata sangami hadekal sahabin nan allah gandi huwa ko fon oriyan kurava qur'an me mihar deshe de gota ane gota ma harkash ko wahaka dekke madden nanga wafa devvi sahabinge terega tibbevi umar bin khattab fada bekalun devwashe hatib bin abi balta karubur kollam kike hadis kuravani hatib kivegen toy den vidalwani kike allah gandi huwa ko fabune me timangna enge allah kalefana nasru devwanakan ekam timannage nete ehiwane evves farate mudarakater qur'ane farate nete ailage mihunnan evves kala madad dene farate nete ehem vegen timan kalefan beenum fulu wiye etanuga kommes kala yade ehi teriwane bayku tiben ek gotakavves kufur ikhtiyar kuravi kinone kafir nukurave ek gotakavves dem bay mi munani geto ei baduru hangurama wadanne viti nuwata dem mi ei me furata baduru wadanne vima allah emihuna faafusafa nu badura ki kuranto komme tanaka wadanne kamgas kufurani kufura mi ha dirum berwaj kamujja dinum berwan eko dinum beru mattaka imam ibn hajar vidalwani ki keto kullu mutaawwilin ma'dhurun bi ta'wilihi komme egota ta'wil kura miha udhuru erigene wani ena kura ta'wil ge sababun in kana fi ta'wilihi ena kura ta'wiluga wajhum min al-lughati wash-shar' sharoga adi bahuga wes ega wajahate waqam ga wanam ehnam misalaka rafidin kura ta'wil ibami buna inna allah ya'murukum an tadhbahu baqara allah subhanahu wa ta'ala muslimun amur kurawan tibam huna muslimun kanu tibam huna e kombe kan e musa fan qam ga mi huna amur kurawani la bakatte kike qurban karaw mashe bakatta bakara kiyane geriyet tanwata kike gerido ara oli fona baka bodati bakara omme kas geriye ane qurban karaw ma allah subhanahu wa ta'ala amur kurawwe rafidi mi bunani kike ege mane ki aisha ay a'udhu billahi minash shaitanir rajim on denne men ta koriga rafidina ki sahabin emmen kafir kurami hunne kafir kurati hen bunani allah amur kurawani kombe ka mu'minuna muslimuna amur kurawani aisha qatl kuraw mashe eboto evs kahala sharuga evs kahala wajahaten eboto ega egota bunane evs kahala fursaten evs kahala mage fenifa veto sharuga nete bahuga eboto egota ham egota wafadaina bi dhibhin azim ayatu gasona bi dhibhin azim ke maane ki ai husain ke fane dengan ka se kalmana barq onna kirtu qur'an wanna baqara surat barq wa ke una ali fan hinwaran kurawwa hinwaran kurawima e barq ko chota vidwar wa men mi fennan mi ta'wil taka kobato bahuge gotum wes adi sharal gasno na evs kala wajahate e mane ki ei qabul kurawe nachenno e namas ibn hajar mi dalwani kullu mutaawwilin ma'dhurun bi ta'wilihi ena kura ta'wilu ga ena udhur regen ve ega wajahate wakam gaana sharal gaves adi lugawi gotum wes bahuge gotum wes em mionnani emme furatama kamaka ena yonani ekabuna mukallafa kavun dem yonnani ena furiham ikhtiyaru ga be hebunu den ena hujja qaim kurun ehnu to dem yonnani ena eki ei mihar de sharat miyoti bayan korefa den handanga botana sharat kiyo hadini men handane dom yar harnu sandane tiyane molen komotes mire anekacha fojibs badam dawni e sharata ki miharo e gastuga forte furiham ikhtiyaru ga den harnu bunoni ega evs kahala ta'wilen netu ingeto
ta'wil ennetu deme algonda ta'wil ge wahaka ibn hajar ge misal ge newni ta'wila behegotu komme kas misharta algomen balaaruga mihage gaga hurajja kam gojjiya den ekkala hukumme se mihage macca fit koreveni kufur ge hukume rangol ekuri kufur ge kame ekaw misala ka buna kam gojjiya alang islam vi mihe ena ka nege dinu ge evves kame den ena kufur ko ambi to kura kanta tawge sababu nuungi geto emawta ki algon menna salafu salih ge mawga ulave kam gojjiya algon menna mifada nurakkatir magfuradum algon menna ka nulibena ad magfuradum ge terega algon men nuwa nirat korviya den onna regas mi khawarijunge ane hagige haam kurmattaka darus kuriyad dani ebami hunge mi sifataka adibami hun mi mihun bodatifafatakun kafar kura sababtaka mikanta tayrat kurviya bayan ko denan den anna darusega wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.